warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bila from Global Yayasan Relief Indonesia, and alhamdulillah today we already arrived in sub-district of Lembah Selawah, Aceh, and we can see it. Here we are unloading our package to be distributed soon to all of the beneficiaries. We can see it for each beneficiaries, they will get 2 liters of cooking oil, and there are also 10 kilograms of rice, rice flour, and also noodle corn noodle, sugar, fish can, margarine, and also salt. And in today's food aid, we would like to distribute this for 500 of beneficiaries that contain of orphans, widow, duafa, elderly, and even disabled people. 231, 232. Ya, nama saya Erlindawati. Ini ibu saya bernama Nurmala. Kami sangat berterima kasih karena telah mendapat bantuan ini. Mama saya tidak bisa melihat. Umur ibu saya sekitar 40, berapa 55. Ayah saya sudah cerai sejak saya kelas 3 SMP. Kami sangat berterima kasih karena telah mendapat bantuan ini. Mudah-mudahan bisa mencukupi selama bulan Ramadan ini. Nalun Nur Jannah, tinggal di kedai Lantamon. Umur 80, lun tidur tanya betul saat, kalau betul tua saat. Makan tahun ini anak ramai lun tidur baju. Mangang dagun kaik manggun naik anak, yang lebat. Kaik lun. Syukur alhamdulillah, wala ilaha illallah, nabi Allah beraman. Wa ma wajib cara tadi. Lu ada M2V. Gimana perasaannya kamu merokoknya? Yo. Tenang dah lu. Ada ke beruh dan cukup beruhnya berselamat iman bermudah rezeki. Lunnya lu kerja nale di hantar gupli. Lun sendiri tinggal. Sendiri? Ya. Nasriah. Perasaannya mak merokoknya? Nyo. Alhamdulillah ada dua tat. Syukur tat ada dua tat. Mahan lun kan. Lun belum nak bunga. 2 mo ada dua. Jadi saya mantau ruan. Hai bala kupeng di kan 2 mo. Nyu syukur tat ada dua tat. Terima kasih tat ada dua tat. Butro waji kata nyu mandum ada dua tat. Ya, lain hana bantu don atara tanyo jo adu dua tat. Syukur tat adu dua tat tatem jo kunun. Munyai gampong londe hanam tu tepu adu dua tat. Nyo ku syukur tat ido nyo kam temu. Don lelo sembayang kan. Kon mudro ade, tuan nyanjo sedekah ku lom doa ade. Lagi aku jo ku lom menam usaha. Saya Muhammad Ade Syaputra selaku Sekdes Kampung Lamberutunong, Kecamatan Lembah Selawah. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kebetulan masyarakat kami mayoritas petani, Pak. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada Relief telah memberi sedikit bantuan sembako untuk masyarakat kami Lamberutunong. Semoga selalu seperti ini, Pak, tahun-tahun ke depannya. So we would like to say thank you very much to all of the donors from the Muslim in Germany through the Muslim Helven, because already providing assistance with us, Global Yayasan Relief Indonesia, in this Ramadan. We also would like to give thanks for all people
because in this Ramadan we should lend our helping hand, help to change the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.